Kao da me neko polio kofom hladne vode. Čim sam ušla u porođajnu salu. Nisi jedina. Tvoje emocije utiču na stanje u tvom fizičkom tijelu i od njih zavisi kakvo ćeš porođajno iskustvo imati. Ako si uplašena, tvoje tijelo luči adrenalin, hormon stresa koji izaziva napetost, usporava proces rađanja, dovodi do bolnijih kontrakcija. Samim tim nema napretka u otvaranju, pa je porođaj duži i teže podnošljiv. Da ti nešto kažem, bitno je da se odmaraš, uživaš u svojoj trudnoći i misliš da će sve proći kako treba. Mnoge žene su tako opuštene i mirne dok su trudne, ali kad porođaj počne, uhvati ih napad panike, ne znaju šta će i iz te nemoći svu odgovornost predaju drugima. Taj emocionalni haos može da utiče na tvoje fizičko tijelo. Zato je jako bitno da se svojim emocijama baviš prije nego što tvoj porođaj počne i pripremiš za sve ono što te tada čeka. Pošalji ovaj video nekoj trudnici ili ako ti se porođaj bliži, u komentaru mi napiši emocije i poslaću ti na koji način mogu da te podržim kroz sve tvoje emocije kako bi ti porođajno iskustvo ostalo u lijepom sjećanju.